Ayoto gude ayoto aya barota dera jirenya khiya na ergaramte halkani guya galata khanke gaychudi si an hime fitu wa indantaya tiriri la 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 tiraram parara parara tiriri pararam parara parara ayoto gude ayoto aya barota dera jirenya khiya na ergaramte halkani guya galata khanke gaychudi si an hime fitu wa indantaya tiririm piriri piririm piriri piririm piriri piririm gada meza khanke gada bana gote kama vilubuto bakhalong kurte jiati zagalif garana lelifte kurne fabato duita dabar fatte madinar makheti natti di ansite diga da makhete deke to gadavdi Amman kunu me maladao galani gama edegetaw harmeye akan harmeti galada ayoto gude ayoto aya barota dera jirenya khiya na ergaramte halkani guya galata khanke galjudi zian me fitu wa hidantaya ayoto gude ayoto aya barota dera jirenya khiya na ergaramte halkani guya galata khanke galjudi zian me fitu yo bintantaya Buya jini musan bola bangeise na dese harmento ya bu mami dampe buya jini musan eo tanta ya galjoni simizano buya jini musan eo tanta ya galjoni simizano ayoto gudisha yatiru rabbi guddate malee kan fidaalu hin jiru ararafa mutte zaidayarra garte mijahuda baafe baale obsite garahiya gutte Moagabde, Tukubala lato, na wajin kotate, yomboye na wajen, ibin manke bufte, iriballe dabte, ikhakiya jette, riba tungu ya duda siloe, umri tofi bukal jadangaye, riba tungu
maleetoo gudishaa yaasiru waaqa guddaa malee ka haadha ifii caalu hin jiru.